Kancane amen. Ngiyabingelela ekhaya kithi ngegama lika Jesu. Siyabonga kakhulu bazalwane konke losekwendekile. Amen. Sengiya organize. Chair lady na secretary bahlala la. Abasukunyiswa kulenye indzawo. Ngicela kuva ngami. Chair lady na secretary nje. Bahlala kuphi? Bahlala etafuleni. Kodwa ke phela sekude ikomiti nyalo. Ngendela ukuthi kusasa nikwadi. Lokuthi nje nakufunzwe ama-minutes noma kwentiwani bahlala la bona boyi2 asukume la asimlanzi phansi. Ngwele. Siyabonga ke sesitongena kule nkonzo labangithume yona ama supervisor ukuthi into yenda yekhetha ikomiti. Kodwa singakayendi siyabonga kakhulu bazalwane besingeke sifike ku4 million kube labo 11 benibenda la. Anizange nibende. Siyambonga uNkulunkulu. Uthi umhlabeleli kuyawubonga nemaqhawe aphiwe nemiqhele. Besingeke sifike kulo 4 million sifike ngoba nani nisebendile inkosi yemusa ke inibusise. Siyabonga kakhulu. Ngithandzane kwendlulisa naku lo makoti wethu lo sendele isifundo simnanzi kakhulu. Sifundo ke la khaya nasendiwa wonke umuntu uphatha ibhuku lakhe abhale. Khona tobe soyasenda phela. Sanini amen. Futhi sifundo nasisendile sake sendelwa ngilomnye make kulesine ngiyabona besafika bangakamtsheli ukuthi kwentiwa njani. Ebetene nkukhu asifundisa ngale nkukhu nasacedze kusifundisa ngale nkukhu ayithatha lo make ngiyabona bebatshela abantu abakhetha ukuthi awubuya naye. Ngoba ngithi angithi uyefika. Abakamtsheli la bamnikele isifundo. Kuthi lo sewunikele ngako la kungabe kusabuyele emuva. Wathi nakacedza wathi gquka inkukhu yakhe lesekhezro lenhle wathi inkosi inibusiswe hamba uhlala phansi. Amen. Manje sesisho ukuthi lekubo lesine kufuna nibafundzise ngoba bangena tikhawu ngetikhawu. Amen. Sibongile lo makoti wethu sendele isifundo lesimnanzi lesihle kakhulu. Sifundo ke ngake ngaya kulenye indzawo ngala ibush bafundzisa ngekuthi angati nawendani uthele emandelwandle bese kuba njani angati nabafuna kuphila kuphi. Amen. Angithi kufuna athi angasikhuluma lona lo sendako lesifundo bese simcorrecta kahle nje singamlimati. Amen. Ngoba la khaya asifundzisi ngemithi. Sanini ngcwele. Asifundzisi nje ngemithi. Ungasukumi nje utosifundisa ngemuthi ngisho lama products asifundzisi ngawo ngoba imithi ifundiswa baka medical. Ngasho. Funa kusukume waka medical sake sacela make mbabani kodwa amakhosazana. Ebelapha esibhedlela atosifundisa kwakungilesine ngiyabona sometime back. Uyathi nje introduction nje la yisho wathi nje kufuna nathi ukuthi nonke ndakufa. Uyabona? Angithi usitshela iqiniso sitshelwa nginesi. Hey sethuka sathawu. Dokotela ufanele asitshele. Asifundisa ngetistress nani. Wena ngithi lama products uyawathengisa. Thengisela abangani bakho ungedi la pulpit utosifundisa ngawo. Asifundzisi ngemithi la kufundisa baka medical bodwa qwaba. Waka medical ke singamcela ukuthi wothu utosendela ukuthi soyafundzisa ke yena ukuthi kube sekunathwani. Sizathu waka medical
Lokunye lesingafundzisi ngako asifundzisi ngekuthi bantwana bakhuliswa njani. That is not a lesson. Akusiyi lesson, inshumayelo. Nikani lo muntu itopic lethi udasifundisela ngebantwana sithando sami ngoba nawuthi wena sifundo usho ukuthi akathi angafundzisa lona lo tawushumayela inkosi ibekela abantwana sothi akende njani akahlale phansi athi inkosi inibusise angiphindze asifundzisi sifundzisa ngento le practical njengale beyiphathwe ngulomakoti sifundzise ngekayine mashethi sifundzise amen bese siyahamba futhi nasekufundisiwe sesiyakwenda hayi ukuthi udawuthi asifundzise nakusiso sifundo ukukhulisa abantwana ngithi vumani phela ngi-organize hayi nginguye bo hayi nginguye kufuna sifundzisane akusi wrong but ngethi siye sometimes isingede sakhe akusiso sifundo nasi lesendwe ngumakoti sosiphekele sekuyawashwa soyaclean indlu ngoba ithi le organization yethu umyeni wemfati lokholwako kufuna abe neat amen noma unatha tshwala afake ishethi lelimhlophe ahamba etshwaleni abuye elingcolile uphindze ulwashi amen naso ke sifundo angichubeke ke bantu abamake ngithi thina sinana iorganization ungeke usisuse kuyo ngeke phumzile noma sebatha sisuke ngeke sisuke sesaba lento lebhalwe la let's curse shall he be who changes any of these things I have said buya utofunza ngibantu otangifunzela just leyo part bese sikhetha ikomiti angisoze ngakhathazeka phela nginofundzisa mina uyabona umshumayeli mosi kuyagiqika abantu phansi naloko kufuna kwendiwe kodwa bese siyafundzisa ngoba thina thina inkonzo yethu kakhulu yekufundzisa uthi ungasinza bese sikuhlalisa phansi wathi babebhengu bese niyabahlalisa ngetigaba tabo we teach them ngoba uma bangakafundziswa abantu abanemahlathi babe nemahlathi sebakholwa Sane ngcwele ubaba uthi lihlathi nali thina nje make shongwe nasebo makoti sasithi singavutha sivuthe bomake khumalo sigiqike phansi asukume athi iphindvothi uvutha kangaka so like asinzi angithi lokho kukunika umdlandla ukuthi kodwa Nkosi yami phela kwakuvutha Mrs Magagula lizi avutha asukume Mrs Khumalo athi kulokuvutha lokungaka sola uyishisi le ndoda sithukuthele sithi indoda uyayisinzisa yini ngoba indoda iyadisinzele angithinya lona sikubuta ukuthi iphi indoda yakho yathukuthela wabutwa umfati waseSamaria wabutwa ngiJesu wathi iphi indoda ufuna ukuthi ungavutha ukhahlele ematafula ugiqike singibhese ngetingubo bese sithi iphi indoda novuka nje laphansi emakoti wami sithi iphi ayikho yakho isengasenzi hamba kuyosebenza izisinzi ukahle ngoba usevamine ngemandi hamba uyosebenza izende njani ngoba kuyasetshenzwa phela kusinza kwendoda akusumdlalo giqike phansi Mrs Malaza sikumbonye njengasecretary wami Mrs Stewart ngoba ngake ngaba na secretary ngikhethelwe ngibona labafati labo makethela waba ngisecretary wami wena wawungathi i leadership yami successful it was because of my secretary
Makethele bevela bhali. Sathi nasesimende organizer kwaphuma emabhuku langaka lekathele. Abhale nje Thoko. Ungeke umbona agiqika phansi Thoko ngoba vele umuntu lo ngisecretary ake giqiki. Lolo giqikako akasiye secretary. Anti sawukhetha. Lo giqikako akasiye bani? Ngithi nangisebhunya ngingitsheledi nangikhomenta nje ngivula inkonzo. So ugicikile Mrs Stewart so wephansi. Sebayambonya. So yambonywa sendawubhalelwa ngibani. Noma sekunikelwa phela sasiqaqadza thina ngaleso sikhathi. Sigijime kushisa lapha athi babehleta nasebanje ungasabathinzi. Awusake saba nelida madoda. Asake saba nelida. Futhi lenganguthanza kuba behleta ebengasiya umfundisi pastor wasepulpit kuphela. Ebethi nakehle epulpit abe ngifather. Ngisho ID. Nakehle hayi phela ngambona kimi. Ngifelwe ngumntwana. Wangabi ngipastor yeta inyathe eMaswati seyihamba kancane. Seyingibabi indodza ayikho iboshiwe. Umntwana akufuna yonke ipossible time kude ngithembe andi longinesi ukuthi utangentisi. Bathi andichamdana bhuti ngeke ngikhona. Yathi inyathe eMaswati ngidawungena mina ngibe ngibabe wakhe. Wangena wasikwa mbuka ngangekho mina. That is a father. Oh. Lokunye wawuthi noma umtshela indzaba bangihlebe labahlebako angedi atongilimada babehleda. Madoda. Hayi man. Wathi asagula ngathi ya. There goes my father. Donke ngihluphe kona abafa bonke abantu abami aye kahadze bathi umnika litiya sikona wathi asengeke ngilinathe eJabu unyalo sebangaka abantu ayongcwabela uyef lenguthandzako kuye he was a father ungamgcini nje epulpiti asangimfundisi lo mkhulu ehle na uthi nje sawubona baba cha kunjani uyakubona na unenhlupheko ungamesabi ufika ubeke lokubekako athi usho njalo ohoho ya siyabonga ke abantu abakethu ukuthi nehla nemillion nami sengivile lenzaba yale million siyajabula Tawugcina kahle ephumzile ngoba siyamthatha this year. Siyashintsha phela 3 years uphelile. Phela lokushintsha kuhle. Uyathi ukuthi kuhliswa yini? Uhlala nebantu bakuthanza bagcine bangasakuthanzi. So ruhleli. Sithine sithi hamba bhekile. Lo nyaka nje uyagcina naku reportwa next year le kalozitha so ushintshile nami sengiyashintsha eWest ngoba lokuhlala nebantu utazi ubaqothule manje qothu uyathi khona indzawo la sifika khona besikhanze bafati bang 25 sikhanzela umfundisi abaqothulile qothu sibuta sithi hawu labafati sebang 10 noma 15 sebashonephi bathi ha kungagitshelwe epulpit kukhala la sangembe kithi ungathi sheshe uhamba udabaqethe hambi embili nathi sishintsha nje ngoba sesaba lokuthi sitaze sibaqothule ngoba futhi lokukahle nine bomake mfundisi bomka mfundisi bade my friends ngiya organizer no friend ngoba wonke umuntu nalohluphekile kufuna akhalele kumkamfundisi
Manje nasunemngani wakho sitawenda njani thina? Ngeke thina sabe saya ngoba utawuthatha lenzaba yami uyiqoqele nangijabu. Ngamfundisi nje uDumngane. Webafati bonke bandleni. Wonke umuntu ufuna afika athi, "Hey Mark. Nale ngeke ngikukhulume kumyeni wakhe kodwa ngiyakukhuluma kuye." Lokujule kakhulu. Bese yena uyakhona kuba nendlela yekuyawutshela babe. Kuthi la ebandleni babe kunemfati lokaso. Futhi bona ngabo njoba sesibangama overseers lokufuna bawugadze lo msebenzi. Basincengele. Angithi nje nasesiya kalozitha athi nesicela every day. Yabo? Sesicela second week. Sesicela in. Siva lo mthwalo lakithi. Hayi bese ufika wena ngibani igama lakho kodwa. Wena Lindiwe uthi bayahlupha. Sebaphinza baqalile. Sesiyabona Lindiwe ukuthi awukemi nathi. We overseer lengakemi nathi. Wena thani noma athi hey bese bacelile. Uthi hayi babe. Ngiyabona ngilesikhathi Nkosi yami. Angithi soyasincengela. Soyasimbumbuzelela ukuthi mayi nabo sebacele kakhulu kodwa ukusho la. Ukusho le enhlidweni ukuthi cha bacelile khona. Nayitolo bebacela nalamhla bacelile. Uthi angilesikhathi Nkosi yami. Kuthi neliviki labo liyabashodi. Sesitawukhetha ikomiti. Amen. Kodwa ngibane ngimary lolo. Wo. Thina nabo make zikala la siyabitana ngemagama ngithi. Angithi wasifundisa make Nhlapho. Wathi lala bangangani. Nibitana ngemagama kodwa ngeke ngibitwe ngumakoti. Athi sis D, hayi makoti hayi. Angigangawe phela. Bese uthi uDongfunzela sisi. Siyabitana vele ngimary. Kude lokuhluphako naye akakhubeki. Kodwa nangabitwa nginangiphumzile nami. Angithi phumzile emncane. Athi yamake Mary. Hayi. Singagijima sonzele eduze sithi akusiye Mary ngumakwakho. Ngifuna nje ufundzele ephathi la egcineni kuphela ngeke siyifunze yonke. But utayifunza la egcineni sisiwambambala. Bese jabuthi nje sanibonana. Sengikhethe ikomiti ngifundza alivesi ngikhethe ikomiti. Ama rules of procedure yahlinzwa. Akuwe conference akhokhwe. Sakwelo kunye. Kodwa le ayishintsha. Nyalo above 60 jasikufunze. Alashiyeka ampase carpet 20,000
athi uyawubhadala ema-rates ngicela ukotami sisijabu Asifunzeni ke. The founder also related how when he was overseas, he tried to copy the Western methods and the voice kept on asking, "What are you doing?" He underlined that God had called him to point out the way for the listening group. It was a matter of take it or leave it. Almost everyone present burst in tears when he uttered the following closing remark. Cursed shall he be that changes any of these things I have said. washo umsawangcolozi ngiyabonga sithando sami ifounder yale movement is NPH Bhengu. Amen. Nathi saba nenhlanhla samkhanza khona samgcwabe ePietermaritzburg. Ngisho the founder yale ndodla. Manje siyehluleka kuyishintsha. Uthi lapha kulena kunayi yethu ke njenge ma supervisor ngoba nathi lama organization ayi2. Uthi babe Bhengu. Kuthi lapha who is the founder of the Mothers Movement? Vision. Reverend NPH Bhengu entertained a vision whilst of okuneni mina bengithi Richards Bay kumbicalwe dimvuselelo bathi yaqalwa ngibaba eMadumi khona lapha befika ahlale elidzakeni alale kusavu ungakhulumi kakhulu asifunzeni bese sikhetha ikomiti sengigcina abafati bala eHoho South East yekelani kuthatha inzondo debantu ngoba inzondo iyathathelwana ngisho sikoni wakho nje nakakuzonda beke eceleni nakathi uyakuzonda bese uyafa kutawende kanye nalabantwana laba lesithi sibamixe esikolweni bahambe bayotala khokhe inzondo ujikjele lapha ngisho kahle ngoba wami watala phela watala nangusibahle waphinzwa ngeta amkelo sengimfundzise eJozi ngepension yami yonke yani vaccine thini wathi kodwa nasagula hatsebe asafuqwa ngusibahle ngenaku esibhedlela yengatina yakuphi ngema lapha esibhedlela ngavuma tono tami ngoba ngangikhulume too much uNkulunkulu bekade ukuthi ngeke ngiphindze ngikhona kufuqa na indvodza nesigula wayifuqa sibahle ngema ngambuka ngathi Nkosi ngiyaxolisa ngema kahle ngathi ngiyaxolisa Nkosi ungakhulumi kakhulu ngamfana lodalela ekhaya utakusida uyathi na ugula kube nguye lokufuqa esibhedlela bathi bambuta abangani bakhathi she is my grand ngoba bakhuluma isingisi laba bethu this is my grand wena yakupre eperere
Asifundzeni incwadi yaDeuteronomy. Lencwadi Joshua chapter 1 verse 6 angithi sifunze yona. Lencwadi yemthetho mayingasuka emlonyeni wakho. Ngibani bebengifundzela sohambile Nkosi yami. Ngibani nyalo ngi6 noma ngi6:30? Oh, sesizawukhetha. Indlela ayizange ibe uyathi mina make shongo ngihle ngikhanuka nje ezulwini. Ngisho mina, angisho wena. Ngihlala nje ngive kuthi yathi. Ngibone ukuthi nyalo sengiyakhanuka ekhaya. Lapha ekhaya ngithi engihleli nje angisicala bangidece. La angithi angihlala ekhaya mina. Kodwa nina nathi ukuthi uNkulunkulu wangakhela indlu njoba kwakuhlekwa kangaka. Bahleka kuthiwe gaga nanginikela kuthiwe unikela kangaka koJuda umuthi. Yabe angisho emahedeni ngisho bazalwane base Assemblies of God. Funza wena. Bese sikhetha ikomiti. Lencwadi yemthetho ayingasuka emlonyeni wakho. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 8. Emavi alencwadi yemthetho angasuke emlonyeni wakho. Uyawucabangisisa ujule kuwo busuku nemini. Kuze ukhona kukwenda konke lokubhalwe kuwo. Khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Khona ke uyawenda njani mntanami? Khona ke uyawuphumelela kube kuhle kuwe. Kube kuhle kuwe as long as ufunza lencwadi le. Lencwadi imnanzi le. Kuthiwa lencwadi yemthetho ayingasuka emlonyeni wakho. Uyawuzindla ngayo imini nasebusuku. Uyathi ukuthi na uvelele esigameko funza lencwadi le. Athi Isaiah kuyo kude esikhali lesilodelwe wena lesiyawuphumelela. Ngoba lencwadi le akufuneki uyifunzele kushumayela, kufuneka uyifunzele ukuthi bela kuwe. Kuthi nakuvela into Sathane umphendule ngalencwadi. Angithi lapha ekhaya bangicegezela ke sebathatha lamasudu ababe ngoba laba akunankingi khona ande kude inkinga phela siyakhuluma la. Ngoba laba bakamsolo bathi asikhona ngibathi akudistributweni bonkosi. Sebafika baqhekeza. Angisho katheni. Ngisho kulamaviki laphelile. Amen. Ngisenhlitweni yami lesigodzi kusho singifuni lesi ufuna ngibuyele eNtondozi. Ngidawubuyela kuphi eNtondozi kunabafati babobhudi. Ngenzile la. Ufuna ngifele kuphi? Abangiphethe kahle bakamthimkhulu Nkosi yami. Nangichamuka bathi nangi mamkhulu. Angaqali lapho. Ngicale ekuthanini bangishuke nami ngishukwe. Ngaze ngaphasa. Sengiphasile sengingimamkhulu. Phela. Ingasuki lencwadi. Wasusa yona uyawukufa nekufa. Amen. Uyathi lencwadi uma uyayifunza kuthiwa Esther. Lencwadi imnanzi le. Lapha esigodlweni nguye yini Phumzile ngingabhibhicindo. Uyathi ukuthi indoda iyakwala. Hayi ngoba wendele okubi. Uyangiva yini? Kufike nje la wona la wethi insuku egcina mayayalana. Ayayabala abafati.
ala nalabakholwakho bese siyamsonzeta dudane sithi hayi ngahlupheki. Angithi lokho sithi ungahlupheki sithembe ukuthi nake fika kulesine sitawushaya isiguqo thina. Umuntu athi bonele kuchume enhlavane ezinye sifekethe. Thina sishaya isiguqo okuthiwa sekuteka umfati. Sithi letha sidziya la. Asuka madoda. Sisibeke la sidziya la phansi la. Bese siyasukuma. Sesishaya isiguqo phela sihle sibe ngemaziyoni kancane. Ngoba khona into lesitenda kulesine lesingeke sitende ekodeni. Shaya isiguqo sithi. Sithi ungikhumbule lenkosi yami. Tinyambeti tethu tithi qatha ituke sidziya semfati. Bese sithi thatha ingalibali ukukhala thatha siyombathisa lo muntu. Nasibufika siye emtimbeni sitawukhuluma. Animethembi lo nkulunkulu lenaye. Hayi emenzi mina ngiyamethemba manje. Ngimthemba umfana wakho asase Cape Town agula ngiyamethemba. Asinawuphukwa ngisathane thina. Asinawuphukwa ngisathane. Umntana ekhaya kula sogulela eCape Town kaTlareng. Buya menzi bakubeka etandla. Bengakacondzike kuyisho lento. Kodwa sinawuphukwa ngisathane thina. Kanti uNkulunkulu akayiphenduli yini imthandazo? Phela kufuneka lo lokhu impossible. Bese kuba possible. Uyambona nje obahleli lakithi, umntwana le Cape Town uyagula. Akekho la. Kodwa nangilahleli khona. Umntwana akekho la. UseKapa, ugulele eKapa. Bazalwane. Bafati bayaliwa. Yehla eKatlareng. Uyambona nje obakhala. Aniva ngiyativa kothi. Aniva ngiyativa. Phela lo mntwana akaguli kugula lokuncane. Gula lokukhulu. Manje sicela khokha lama drugs lamtimbeni. Ngasho. Lawa la sangakhona kahle. Bese siyawadraina shongwe siyawadraina. Futhi ngeke sigcine namuhla lokuthandazela. Kunina gijima nemntwana kuma private hospitals. Epitoli kuphi. Namhla sayagcinela eCape. Hayi bazalwane. uNkulunkulu wethu ngabude mandla. Usho amandla. Ngabude. Ngabude mandla. Namhla sitomtshela nangimenzi nangu sithi kude lutho lolungeke lwenteke uNkulunkulu. Ula ubalata imali tethu kodwa usebhlungwini lobukhulu. Mina ngithi kuyamvusela nje ngithi unjani umfana uthi makhe sekubi kakhulu kenyalo. So khomba lokunye kufa mina ngathi lokunye so khomba lokunye. Kodwa nawe sengakakade kuhlupheka. Futhi na ungakade kugulelwa. Ngoba kugulelwa ngilenye into ungakwadi nekufelwa. Nithini ngalomfati? Ngisho nangu lo sembi kwethu. Nithi akwendekeni. Ngoba kufuna sitshele uNkulunkulu ukuthi sithi akwendekeni namuhla. Singakakhethi nje ikomiti, sifuna ukutshela uNkulunkulu ukuthi sithi thine bafati bale district akwendekeni. Thine bafati bale district. Uyeva kaTlareng. Thine bafati, thine bazalwane bale district. Sithi lo mntwana lo akaphili.
sendasivumelwano ngoba wena sisi wami lithi iBhayibheli lokungendeki kubantu kwendeka kuNkulunkulu so ushile it's too much and umfana is so sweet nase umbona lapha empilo ebesibamba tandla sibuke emehlweni uyasho ukuthi yini eningangisida ngayo ashaye inqeba lisuka la lifika le namhla kakusesiko sengilokunye hayibo sukuma mntana emtswana baba emzwandile Tatolo baphi labafundisi bale district abede ngoba namuhla babezikala la kufuna aphume lo mntwana aphuma phila ngoba nangakucocela nawe ungakhala kunyembedi ukuthi unjani nyalo uthi ngagibela naye indiza hewula latulo uyabona ukukhalelwa endizeni athi angimfuni lo mfati lo wahlalela yedwa lapha menzi wamemeta indiza yonke kusuka la uye Cape Town ngendiza eJozi 2 hours so lo mntwana uyamemeta endizeni bantu bamangele kuthi kwentekeni ngabe kuphi enkulu